Nemo smart mama for fidie so. Yetete me amamre ne amane ye kwan so. Ote kokko so. Se statement na me ye no. Baby anya oda me twesan. Nyame nchira. Eno nchira se de ye no so ote kokko so ebejai. Ye ka de o kan ne biom na fe what de so no. Se baby wo ha me kan ya anye etia me wura me twesan. Menya attacks bebre. Ba makoso aka. So onya kaweda. Obi a wo kan ma wan so meku no. Onua. Obi a wo kan se me bebo o man osumeku na ni di obi atem. Ai ebusuafo Odike akasa asemme na wabeka. Onim se Onua TV yenua bema anaye papa Captain Smart we invite Onua TV utumi se enra no on a show ena wama Odike akasa na Odike kasemu na o kire se ai onu de ogusu gina bebia wo gina na he will still fight for his land Asantehene na ofiri no so omu nima anase nkofo onima onu so ne nana bi echichi nana bi wo ho a onu so di ne ti eji wo ma oman ansa na ne omunim kra odi ne ti be den ebeji oman so den esi wo no ewo ho Asante amamre no omunim dada na onu no he will toil for the well-being of the place because ekro no ese nkofofofo ese ekro no illegal man no ese oman no ena wo kan se so se wasre se dam bebi a wotena ye na wokasa ye no ena du bebi wan kasa yi a eho no sa asem no de wotwesan ampa okasa asem no ena ye nua bema Captain Smart ekase ena eja moniyo enti ebusuafo ensem na wokan ye no muma ye nkotie ensem a wokan ye sure so ho ye papa hode wo Smart onyame nshira no ebi ka ho be 10 years ni paracetamol kra me no bida wow wono paracetamol da 10 years ni edro bia nwura me widie mu da se bia wosa me hwe me hu yie madidie mu okay ena me di no kra ma nyankopon a obo nipa no okay ti no kredie no amanya me di nshira aka me ho a wama me san agina me na so se me so me man Ghana na ma so mo man yie ne wiase nyina hunu se Ghana o man a se nya kandifo papa abrofo be ba ha bisua ye se de yetoto ye sa wa Asantehene 100% ena se ye twa wasu eden na kofa sansemu yin na ba eden na opese oka ho yen ka we na fe yen konsem foforo yo Smart ayam shishia Ghana penifo dia beto mabunu no so but answer me come asem so no ma menche freedom fighters a mo wiase nyina Smart me no ka say abroche freedom fighters Ghana freedom fighters obia enedi besie se mo betima monitor ye monitor eko movie worship a kwa na eko ye wodada ba bi beba mate freedom fighters me chia obia mo nyina mo na ye nye Ghana ensiwo na ye benfo na de awura hye omumu no o ma so mbedi ehwamo o mbeja o ma ne basa ye ntimi nya ho adwuma ye no so de ye mpene ne empene china Smart o ba Ashanti Region out of 47 constituencies emu 23 galamsey ase no yensu o nyinara ase na nanu me wura ho ya ase it Ashanti Region be two tanka ko voter region akọ voter say yakwa kwosire nsuo aba Asantehene say na say bia dan adwumifo because na me hwankora bi o mu dware nsuo mu voter region o mo say mo ye nsuo a yedware mu ne fe Asantehene mo be say mu nsuo a ye de ye papa ye dware mu enu na ment Smart ebe ye ni wo pa ma ye say da kwere tanka be ko voter region say voter sugar coffee is kese na da ho no ye de tanka be bubia kokumase ebe ye ni wusem ebe ya reho sem na nipa ese be fem
say you do something ben so no kra wi eti me koye program o oyerepa na me ye na me su oh okay na me su eti ema me ka galamsey ho asem na me ka ye no menya attacks bibre ba me koso aka okay me say me fight Ghana till the last drop of my blood okay eti mo amode anwuhura ani tuo ba me so no mo mpa ba bi nyina because so onya kaweda obi a wo ka man wa so meku no obi a wo ka se me be boa o man osimeku no ani di obi atem na mo smart ma me fo fidi so ye tete me amamre ne amamre ne amane kwan so o te kokko so se mi statement na me ye no baby anya oda me twesan nyamenchira eno nchira se de ye no so o te kokko so e bejai ye ka o ka de o kan ne biom na fe watwa de so se baby wo ha me kan ya anye eti a me wura me twesan na mum ends there nana ekono de we beginning se betra pa ye ama ye kuo no ase de nana me na ye friend asem so kofo ono ne oyina ye di candidate ja chema wa Asantehene mani ye sie na ni mu no so eno achi kwa sana twbo ko bia no de eba edi mi fi atomfu kuro sa kuro no ana ma pama ye hene no ani Asantehene ye no se me ye bone ko ati Asantehene embedu for the term. All right, so this is coming from the horse's own mouth. Mr. Akwasi Addai Odike. Yura, Krobe Asante Koto Otumfuo say to abebio. Mampejemu. Wa wona na odehye. Odaroma. O say the okai no. Baby bia akwatia wo no. Wotwesan yesa. Wotwesan. Eno ano no. Odike ye wo kan de Ghana for say yetie ye de yate o ye mpo de na Ghana for bebre na di wechi say wakasa den Asantehene mu no people come and make money out of this country then they go away kofo make billions of money na omasa omana mai ebi onu Odike ene undi de o enye enne na wo bedi de o enchirima asem de wo ye no tomorrow bi ne ye be kai o ti asem ne ba ekra na wo kan na obi akase o eni Odike asem a wo kan de wa kan ekra bat ebi de wo ka kan ya panfo ni ebiri na ne se wo se wo betunto so kokko so se wa twa san a yate but se ne wotumi na gina simpie ne wa kan na wotumi ba abonte ebetwe san no ekwan ne kɔ anfie yeso ma yeso ye be kasa se kwan anfie na se ne tie bia obi eni obetwa oti emra wo man ni se ne bekɔ ba ni na akɔpa mpanyifo tɔse se ne wo kan no wanka ne ye na bebia de amamre ba ne amane beto no ye de ato ebusuafo medimu esia akram baba Oniadofo de ne wo haw de ne wo adwendwen de ne wo kodan na edan na wasi awie na wo penchensin papa de aboso anadan a wotimo na senso to a enwuno enunti ama wonna akwakoye bisi basa ene enne me de asempa enam natural things abie wo mo ensem de amasan krofo ni nyina se tutumi kana bra wo mo akache na wo mo emmeso wo haw no ano emfa ema enunti fa wo mo number e wo screen no eso na eni wo mo endi eye kasubo sase wo madwuma so aninti no adansifo age womo atum natural things ana womo adwuma edanso na wontu sika engu da biara eda